Biblia. Biblia ni maandiko matakatifu, mambo yanayotofautisha Biblia na vitabu vingine. Biblia inafundisha, Biblia inaonya watu na makosa yao, Biblia inatuongoza katika njia sahihi. Biblia ina vitabu 66 vilivyogawanyika katika maagano mawili. Agano la kwanza ni Agano la Kale. Agano la Kale na vitabu 39 na sura 929 ina mistari 23,145. Vitabu hivyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Agano la Kale limegawanyika katika sehemu kuu tano: vitabu vya sheria, historia, vitabu vya historia, vitabu vya mashairi, vitabu vya manabii wadogo, vitabu vya manabii wakubwa. Agano la pili ni Agano Jipya. Agano Jipya na vitabu 27 na mistari 7,957. Vitabu hivyo ni Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, Mithali, Mhubiri, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yuda, Ufunuo. Haleluya. Kwa majina naitwa Jafari Juma, naenda kutoa uchambuzi wa Biblia. Biblia ni maandiko matakatifu, mambo yanayotofautisha Biblia na vitabu vingine. Biblia inafundisha, Biblia inaonya watu makosa yao, Biblia inatuongoza katika njia sahihi. Biblia ina vitabu 66 vilivyogawanyika katika maagano mawili. Agano la kwanza ni Agano la Kale. Agano la Kale lina vitabu 39, sura 929, mistari 23,145. Vitabu hivyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Agano la Kale limegawanyika katika sehemu kuu tano, nazo ni vitabu vya sheria, vitabu vya historia, vitabu vya mashairi, vitabu vya manabii wadogo, vitabu vya manabii wakubwa. Agano la pili ni Agano Jipya. Agano Jipya lina vitabu 27, sura 260, mistari 7,957. Vitabu hivyo ni Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yohana wa tatu, Yuda, Ufunuo, Obadia. Katika sehemu kuu tano, nazo ni vitabu vya Injili, historia za makanisa, nyaraka za Paulo, nyaraka za wengine, kitabu cha unabii. Biblia nzima ina vitabu 66, sura 1189, mistari 31,102. Biblia iliandikwa na watu zaidi ya 40. Biblia iliandikwa kwa takriban miaka 1500 hadi 1600. Mwisho. Majina naitwa Jedi Justin, naenda kusoma uchambuzi wa Biblia. Biblia ni maandiko matakatifu, mambo yanayotofautisha Biblia na vitabu vingine. Biblia inafundisha, Biblia inaonya watu makosa yao, Biblia inatuongoza katika njia sahihi. Biblia ina jumla ya vitabu 66 ambavyo vimegawanyika katika maagano mawili. Agano la kwanza ni Agano la Kale ambalo lina vitabu
sura 929 mistari 23,145. Vitabu hivyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Agano la Kale limegawanyika katika sehemu kuu tano, nazo ni kitabu cha sheria, kitabu cha historia, kitabu cha mashairi, kitabu cha manabii wadogo, kitabu cha manabii wakubwa. Agano la pili ni Agano Jipya ambalo lina vitabu 27, sura 260, mistari 7,957. Vitabu hivyo ni Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Efeso, Filipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yohana wa tatu, Yuda, Ufunuo. Agano Jipya limegawanyika katika sehemu kuu tano, nazo ni kitabu cha Injili, historia za makanisa, nyaraka za Paulo, nyaraka za wengine, kitabu cha unabii. Biblia nzima ina vitabu 66, sura 1189, mistari 61,102. Biblia iliandikwa na watu zaidi ya 40. Biblia iliandikwa kwa takriban miaka 1500 hadi 1600. Hapo ndipo mwisho wa uchambuzi wa Biblia. Kwa majina naitwa Priscilla Baraka Kando, naenda kusoma uchambuzi wa Biblia. Biblia ni maandiko matakatifu, mambo yanayotofautisha Biblia na vitabu vingine. Biblia inafundisha, Biblia inaonya watu makosa yao, Biblia inatongoza katika njia sahihi. Biblia ina vitabu 66 vilivyogawanyika katika maagano mawili. Agano la kwanza ni Agano la Kale. Agano la Kale lina vitabu 39, sura 929, mistari 23,145. Vitabu hivyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Agano la Kale limegawanyika katika sehemu kuu tano: vitabu vya sheria, vitabu vya historia, vitabu vya mashairi, vitabu vya manabii wadogo, vitabu vya manabii wakubwa. Agano la pili ni Agano Jipya. Agano Jipya lina vitabu 27, sura 260, mistari 7,957. Vitabu hivyo ni Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yohana wa tatu, Yuda, Ufunuo. Agano Jipya limegawanyika katika sehemu kuu tano: vitabu vya Injili, historia za makanisa, nyaraka za Paulo, nyaraka za wengine, kitabu cha unabii. Biblia nzima ina vitabu 66, sura 1189, mistari 31,102. Biblia nzima iliandikwa na watu zaidi ya 40. Biblia iliandikwa kwa takriban miaka 1500 hadi 1600 kwa mwisho wa uchambuzi wa Biblia. Biblia ni maandiko matakatifu, mambo yanayotofautisha Biblia na vitabu vingine. Biblia inafundisha, Biblia inaonya watu makosa yao, Biblia inatongoza katika njia sahihi. Biblia ina jumla ya vitabu 66 vilivyogawanyika katika maagano mawili: Agano la Kale
kiumbe uliuta, ulikuwa muhimu, kujisikia umma, kubeba jukumu. Mwokozi kazaliwa, jina lake Emanueli. Salamu Mariamu, malaika alisema. Kashtuka Mariamu alipouliza mneno. Kauliza Mariamu, namna gani neno? Mwokozi kazaliwa, jina lake wewe utazamana. Malaika alisema yeye atakuwa Bwana, ataleta uzima, wokovu wote wa wana wake utapatikana. Mwokozi amezaliwa, jina lake Emanueli. umebana, mimi sina. Mariamu auliza, ni vipi atatokana? Jambo hili linashangaza, sheria inanibana, uhai utapoteza. Mwokozi amezaliwa, jina lake Emanueli. Roho atakujia, kwa hiyo ondoa shaka. Mungu atajiandaa, kwa nguvu tutakufunika. Mtukufu atazaa, ndiye mwana mtukufu. Mwokozi amezaliwa, jina lake Emanueli. Mariamu kakubali ujumbe wa malaika. Mungu kamtakabali kuzaa malaika, utazaa mtukufu. Mwokozi amezaliwa, jina lake Emanueli. Yusufu mwenye mashaka, ujumbe ukamfikia. Usihofu wewe kaka, habari za hakika. Mtaanza mtukuka, jina Yesu hakika. Mwokozi amezaliwa, jina lake Emanueli. Sehemu hii ndipo alipozaliwa. Jiulize ni kwa nini? Mbona amezaliwa? Alijishusha thamani, ndivyo alivyozaliwa. Mwokozi